Sad može. Dobar dan, dobrodošli zvanično na prvu tribinu NKN kluba. Imamo samo jednu ovako stavku da naglasimo pre početka, pošto nam je tu i jedan gost iz Berlina, verujem da svi ovde sad manje više ste ga i upoznali, tako da ćemo koristiti i prevodioca. Ako bude bilo kakve pitanja, bilo kakve smetnje, ako bilo šta bude trebalo dodatno da se, on će pričati na engleskom, ali će se njemu prevoditi. Ako bilo šta bude nejasno u bilo kom trenutku, ovo smo ovako i zamislili da bude jedna otvorena diskusija slobodnog formata, vi prekidajte i postavljate pitanja sve šta nije jasno i šta god vam u stvari padne na pamet. Hvala vam puno što ste došli i hvala govornicima. Danas ćemo imati priliku da postavimo zanimljiva pitanja, odnosno da diskutujemo sa Milicom Rašković ispred Evropske predstavnice kulture Novi Sad 2021, Anom Pajvančić-Cizelj, kod koje sam ja čak imala čast da budem student, sociološkinja koja se bavi urbanim pitanjima uglavnom, bar u tom kontekstu ćemo danas ispitivati, i Sebastian Schletter, naš kolega iz Berlina sa platforme Actors of Urban Change. Kažem, svi ste imali malo više priliku da ga upoznate, tako da ćemo otvoriti zvanično i tribinu pod nazivom Društveni centar o značaju dijaloga. Smatra se obično da je komunikacija osnova društvene interakcije upravo u toj dijaloškoj formi i da nam kultura zapravo podrazumeva nešto šta je gajeno i šta je negovano, ako već krećemo od neke etimologije kulture, od onog nekog kolere do kultus mentis, odnosno negovanja duha. I onda dođemo do toga da je kultura dijaloga zapravo komunikacija koja se brižljivo i pažljivo neguje i dosta se često pogrešno smatra da je ta komunikacija, odnosno da je ta kultura dijaloga vezana za medije, odnosno za taj neki medijski prostor, a mi smo danas ovde da pričamo o tome kako zapravo kultura dijaloga može da se gaji i u lokalnoj zajednici i u društvu i u tako jednoj manjem obimu, da tako kažemo. Tako da bih onda krenula, u stvari ne znam nikako da krenemo možda redom, od te neke priče o dijalogu van uobičajene forme. Pa recimo, Sebastijane, da li ti možeš sada da nam kažeš ukratko kako se sagledava u kontekstu sad priče, odakle ti dolaziš i platforme gde si ti i sve ostalo, kako se sagledava i kakva je prilika da se uobičajene forme dijaloga menjaju? So the question was in like možeš li da ponoviš, molim te, iz manjih delova. The usual form of dialogue in the context and concept from your point of view, how to change it? Is there a way to change the usual form of dialogue, and how does that reflect on society and on the participating processes and everything that you work in? Okay, the usual form of, I don't know what you mean by the usual form of dialogue, but I believe. Yeah. Maybe I can try to simplify. Is it the usual context, the usual dynamic of some society or some small or bigger group functioning in one way? So when you try to change what is already the dynamic that already exists to maybe make it better or just different, how is it affecting the participation and the... So I mean, like, where traditionally, so what we are working on is actually creating dialogue and creating sort of spaces for dialogue. So that's what we're doing in the program. And what I mean by that is that we create an environment where people from different institutional backgrounds get the chance to actually communicate with each other, not necessarily from their institutional perspective, meaning people from municipalities, private sectors, civil society sectors, but rather try to find a common ground, what people can sort of create as a basis for dialogue. So it's not necessarily, and I think that's what you mean by the usual form of dialogue, not to sort of communicate top-down in one way or the other, meaning from an institutional standpoint, but rather creating a space where
dialogue starts sort of without rules, if you want. So what we sort of try to create is an environment, and what we sort of try to work with projects is an environment of co-creation. So like not starting with rules that are set by some institutional background, but rather starting with zero and seeing if it's about culture, if it's about the let's say filling of space with some infrastructure or with cultural content, rather to start with, okay, so what's actually the basic needs that we want to fulfill with this, rather than assuming that, I don't know, an infrastructural, like a building is what is needed, or that the theater is what is needed, or just a space for encounter where people can walk with their dog and sit down on the bench. And I think to sort of start a dialogue means to be ready to question yourself and question your own institutional setting. So that's what we try to shape, like explaining that this freedom of questioning one's own socialization, be it also in an NGO or in a municipality, is sort of the basic ground to start a dialogue on an eye level, without sort of setting the rules beforehand. Thank you. Hvala. Milice, kako ste vi to videli sad kroz ceo ovaj koncept, jel tako, participacije, Novi Sad, evropske prestonice i sve ostalo, da li se ide ka tom istom menjanju formi dijaloga ili dijalog ostaje u toj običajnoj formi, ali se samo tehnike menjaju? Ja bih celu ovu priču malo postavila prvo odakle polazimo. Znači imamo demokratiju i imamo tehnokratiju. Znači demokratija nam dozvoljava komunikaciju i uticaj društva u vlasti, ili kako da kažem, da ima mogućnost da menja. Čak i onaj koji nije u nekoj poziciji kao da je stručnjak u nečemu, na primjer, da li neki učitelj ili profesor može da menja pravila koja se dešavaju u nekoj maloj lokalnoj zajednici koje se tiču arhitektonskog uređenja. A tehnokratija govori o tome da svako mora da bude u svojem zanimanju, da se bavi svojim zanimanjem i usko time da u čemu je stručan, time se i bavi. Sad, znači, ako hoćemo ovaj demokratski pristup, što se u stvari propagira i kroz Evropsku prestonicu kulture, jeste da u stvari uključujemo što više pojedince, ne samo u Evropsku prestonicu kulture kao projekat, nego uopšte da se razvije taj neki princip gde ljudi koji možda nisu stručni za nešto mogu mnogo toga da kažu kako nešto što se tiče njih može da bude uređeno. Mislim da je to jako važno. A sad kako mi to radimo? Pre svega tako što smo prepoznali da s jedne strane u Novom Sadu postoje prostori koji se zovu mesne zajednice i koje su nekako u tom idealnom sistemu znače kao prostore gde zajednica treba da se okuplja tako i da bude aktivna i tako. Međutim, to je ovako kako je i komunizam propao i kako smo ušli u neki period transformacije, mesne zajednice više tome ne služe. I te smo prepoznali da je ipak prostor nešto što ovom društvu i ovoj zajednici treba. Tako je nastao koncept kulturnih stanica, gde mi nismo želeli opet da krećemo od tog kulturnog centra. Kao centar, kao nešto što je centralizovano, gde se neka umetnost izuzetnosti pokazuje, aj tako da kažemo, nego već nešto suprotno od toga, a to je da napravimo prostore koji će biti za ljude, za lokalnu zajednicu, koji će bukvalno građani moći da predlažu sadržaje u njima i da se gaji ta neka više populistička možda kultura participacije. Mislim da je kultura uvek prostor koji otvara vrata za menjanje društva i menjanje kultura i umetnost, tako da te kulturne stanice trebaju da budu osnova toga. Pa zato smo mi krenuli kao, ajde da pričamo o društvenom centru, znači nekako i širi koncept možda malo od tog društvenog, ali meni je bilo posebno interesantno, pa sam to htjela da vas, Ana, da pitam. Sociolozi su se bavili pogotovo tim
pričama, o nekakvim medijima, teorijama, medija teorijama dijaloga i komunikacije, pa to Habermas, Baudrillard i sve ostalo. I u toj sad nekoj sferi dijaloga, koja je više uča neki tabloidni dijalog, kako mi možemo da menjamo te opet ustaljene forme od kojih je i Sebastian krenuo, na koje se Milica nadovezala, i da li je možda to taj recept lokalne neke inicijative ili već, ako bi krenuli od teorija, kako to u praksi? Pa, ja bih prvo da kažem da stvarno mislim da je važna tema koju ste pokrenuli i nekako duboko sam uverena da je zapravo dijalog, odnosno odsustvo dijaloga, jedan od najvećih problema koje naše društvo ima, i mislim da kad govorimo o svim ovim stvarima, barem ja kao sociološkinja, dakle moramo posmatrati u nekom širem društvenom kontekstu. Ti si dala lepu definiciju, šta je dijalog, dakle on bi trebao zapravo da predstavlja jedan mehanizam gde se uspostavlja balans između nekog ličnog, privatnog, posebnog interesa i nekog kolektivnog, gde smo svi nekako različiti među sobom, pripadamo nekim grupama, opet živimo u kolektivu, jel? I dakle, treba naći neku vrstu balansa između tih stvari. U tom smislu, dijalog je apsolutno neophodan za demokratiju, za koheziju i tako dalje. Sada, ako bi me pitali kako ja vidim dijalog kod nas, mislim da kod nas dijalog apsolutno ne postoji u društvu. I mislim da se čak godinama unazad može videti sistematsko urušavanje samih pretpostavki za postojanje dijaloga na jako puno različitih nivoa. Ovaj lokalni nivo je meni najbliži, ali ja se bavim urbanom sociologijom, međutim mislim isto tako da ako govorimo o dijalogu, lepo je da mi čujemo iskustva iz inostranstva, naravno. Ali mi moramo da imamo u vidu da su to društva u kojima su bazične pretpostavke za dijalog obezbeđene prije 50 godina. Mi ih nemamo, mi smo urušili sve ono što smo imali i naš posao je da polako, korak po korak, gradimo te institucije. U tom smislu ja čak mislim da mi ne treba da govorimo o nekim novim, ali mi treba prvo da obezbedimo bazične. Gde je bazična pretpostavka za dijalog u društvu, to je parlament. Dakle, parlament je prvo mesto gde mi kao pojedinci preko svojih predstavnika možemo da uđemo u neku vrstu dijaloga. Naš parlament je blokiran, u našem parlamentu možete vidjeti sve samo ne dijalog, isključuju se mikrofoni, ljudi se vređaju, etiketiraju i tako dalje. Ne govorim ošto o jednoj konkretnoj partiji, ali govorim jednostavno o sistemu u kom svi mi živimo, jel? Dakle, ja mislim da se tu stvari moraju menjati. Dakle, ne možemo mi očekivati ne znam kakvu inovativnu formu na lokalnom nivou ako živimo u ovakvom društvu. Mislite, znači da to ipak treba da ide od gore na dole, ne od dole na gore? Naravno, to je sve preslikano, ali na grad, iako se nekada, ja tako primećujem, da se te gradske teme vide kao kontekstualne, ali kao da to sad nema veze sa širim kontekstom. A ima, mi u sociologiji urbanove gradove definišemo kao otisak društva u prostoru. Dakle, sve ono što se dešava u društvu reflektuje se u gradu, a mi ne možemo toga da pobegnemo. I u tom smislu, ako gledamo situaciju na lokalnom nivou, ona je potpuno preslikana. Dakle, apsolutno nema komunikacije između građana i gradskih institucija. Sve one inicijative lepe koje pokušavaju i stvarno se dovijaju, da svašta pokušavaju, kažem, malo te ne vuku za rukav gradske institucije, molim vas, ustupite s nama u dijalog, doživljavaju jedno vrlo grubo ignorisanje. Tako da moje lično mišljenje je da mi treba se fokusiramo prvo da obezbedimo te neke elementarne, kažem što su neka društva već davnih dana obezbedila, a onda treba da razmišljamo naravno i o nekim savremenim formama, umetnost, kultura i tako dalje. To jesu neke nove forme, ali ne treba zaboravimo gde živimo. Evo, to je kako se taj Hvala vam, pa onda da idemo... Can I ask one question? I'm not sure I understood correctly, but so he's saying that especially in a context like here, the dialogue should start from an institutional type of... From the top. Yeah. It's impossible to start from the top. Mislim, nemoguće da krene na dijalog. Ne mislim da krene, ali on mora postojati na najvišem nivou parlamentarnom. Dakle, mi ne možemo...
Kako da ga... Ajde da ostavimo Dušane, i vi ćete iskoristiti. Mi možemo naravno. Da, ne. Ostavljeno je svakako prostor na kraju za pitanje, tako da bolje da uzmije pišeš. Zapisuj pitanja. Ali da se onda još pustimo na još jedan nivo ispada, to je da kažem, da krenemo od tog nivoa pojedinca, koliko je bitno, koliko realno da društvena zajednica prepoznaje potrebe i interesovanja pojedinca. Pedagoški. Da. Pa bitno je, naravno da je bitno, mislim, ako želimo da se menjamo i ako želimo da budemo napredno društvo, onda moramo da slušamo šta ljudi misle, šta rade, kako funkcionišu, što Ana kaže, grad je opis društva. Moramo se međusobno slušati svakako, pre svega. Ali da li dijalog počinje u porodici ili dijalog počinje u parlamentu, to je, mislim, ista stvar. Važno je samo da postanemo dovoljno svesni da je to važno i da imamo resurse i prostore da to i nekako učinimo. Otvaranje samo kao društvenog centra neće omogućiti dijalog, znači samo zgrada nije dovoljna. Potrebno je još nešto, potrebno je da postoje ljudi koje zajednički neki interes, neko interesovanje povezuje, na primjer nasleđe kraja, kao što je ovde u pitanju. Mislim da je to jako važno, da se ljudi udružuju oko zajedničkih interesovanja i na taj način grade dijalog. Postaju nekako aktivni, vidljivi, kao što i vi jeste. Sad malo zvuči kao da vam se umoram, ali zaista jeste. Mislim, mi smo radili neke istraživanja u različitim mesnim zajednicama gde smo ih i pitali kako biste želeli vaša mesna zajednica da izgleda. Ovi su rekli mi hoćemo kao novo kulturno naselje, da imamo takve festivale i takve stvari. Tako da nekako mislim i da ovako grassroots udruživanje svakako može da bude način za uspostavljanje, znači kao neki model, dobar model koji ljudi trebaju da gledaju. Trebamo što više dobrih modela da imamo da bismo se menjali. Ne znam da sam te odgovorila. Htela sam sad, ajde, jeste možda malo su ispred u tom nekom kontekstu, ali Sebastijane, da vidim šta vi kažete da koje su načini, bar koje ste vi načine koristili, da pojedinci napreduju sa zajednicom i koje su metode da se tako nešto postigne. Ako smo već prepoznali da je to kao potreba važno. I šta je drugi deo odnog pitanja, izvini? Da se izviniti, malo odebut. Koje su metode da se tako nešto postigne? I mean, the question of whether local institutions should sort of live the way participation is lived, or people are involved in their local issues, I think is an important one, because there is a sort of way this can be sort of a role model, how democracy is lived and how sort of things are shaped. But I think, especially what's also been shown here, actually people in the neighborhood know very well what they need, I think, and as long as there is sort of a means to express this and to have a forum for desires, wishes to be expressed, I think institutions are very well advised to sort of integrate mechanisms to listen. And there's this great example from Bologna, I think, which most of you may know. There was an incident that two old ladies tried to formulate a wish to have a bench on a square where they went through every day, and they said, okay, we cannot just put a bench there, we actually have to ask the municipality to put a bench there. And they formulated this wish and said, we'll pay for this bench, no worries. And they said, no, it's not possible. We cannot allow you to put a bench there, because then everyone will put benches wherever they want. And then someone said, that's actually weird. Why don't we, like, if people have the wish to do something, why don't we have a process for people to do so? And I think this, and the result was that there was actually a process initiated to do so. And this happens also in many German cities, that
there is no sort of a better mean for people to express their wishes, especially in neighborhoods, because there is local councillors who sort of bring processes into existence to listen to people and to bring this into a more formal process. And I think this is a very important means that local institutions have to learn, also here probably, to listen to the expressions that are there. And I think local institutions, local organizations such as your organization, is like a prime example how to sort of do research on the ground and sort of understand what people want. And this is sort of something that I think needs to be institutionalized more, actually. And this is something that does happen, if we take Berlin as an example, very regularly, where mayors or vice mayors actually have the time or take the time once a week to listen to neighbor initiatives, listen to their concerns. Whether this is the right way, I'm not sure, but there is at least a very direct communication to those making the decisions, and they hear sort of the concerns that are sometimes, of course, very particularly not necessarily in the interest of the common good, but this is then upon politics to decide whether this is in the interest of the common good, I think. But it needs to have this channel of listening and of taking citizens' ideas about their own neighborhoods serious. And the referendums, and I think we have the situation especially in Berlin and many other German cities, that right now politics is not moving, and therefore I would sort of agree with you that institutions need to sort of have a means to integrate this into their decision-making processes. Because right now the situation in Berlin, for example, is that you have referendums driving politics, which is definitely the wrong way to do so, because the ideas and the progressive sort of changes should come more from democratic institutions rather than from individuals, I think, who very often also only express their own concerns and not necessarily argue in the common good. So there is a danger that this sort of also drives ideas that are not necessarily good for everyone, but rather like for a group of a few who have the means to make themselves heard and to express their concerns towards politics. So from my perspective, it needs to come from both sides, and it needs to be, I mean, this is our sort of secret word we're always using, more of a cross-sector collaboration, where also like NGOs and civil society organizations have to understand the means how municipalities work, and what the limits are of participation, what the limits within local governments are to actually change things rapidly. There needs also to be sort of more patient. At the same time, there needs to be a better understanding from local governments to actually make themselves visible and make the processes visible, how things come into being. Otprilike to nešto da se nadovežem sada, to je da volio da se vidi da se nadovežem. Mislim da zapravo tu ima još jedna važna stvar, to je politička kultura, koja je kod nas opet specifična i drugačija nego što je u zapadnoj Evropi. Dakle, tamo postoji nešto što bi se zavalo participativna politička kultura, kod nas postoji podanička politička kultura, što znači da imamo taj autoritarni odnos vlasti prema građanima koji se doživljavaju kao podanici, bukvalno kao podanici. Kao što ne dozvoljavaju, da kažem, mogućnost da građanin stupi u dijalog i da nešto pita, razmišljajte. Dakle, to je stvar političke kulture koja se jako sporo menja. I sada tu, da sam dožem jedan komentar, što je bio kratak. Dakle, ja sam govorila o globalnim institucijama. Međutim, gradovi s druge strane, oni jesu refleksija društva, ali su oni s druge strane, istorijski uvek tako bilo, osnovni inicijatori promene. Dakle, ono što je sigurno da ako se promena desi, promena će biti inicirana lokalno, ona će se desiti u gradovima, iz jednog prostog razloga, zato što su gradovi mesta gde je koncentrisano na relativno malom prostoru žive jako različiti ljudi, za razliku od sela. Ti ljudi su naprosto prinuđeni da eksperimentišu, da osmišljavaju taj svoj nekako zajednički način života, jel? I zato mislim da ta inicijativa, jel, da neku promenu može da dođe, naravno, isto tako i od dole, jel, iz pravca grada. Ali moram isto tako da napomenem, to je primer kada se priča o participaciji koju volim da pomenem. Ako ne rade institucije, kakvu situaciju u praksi možemo da dobijemo, jel?
Imali smo jedan projekat pod navodnicima u Beogradu, on se zvao Da se gradi po tvom, gde su hteli da uključe građane, u to šta će se graditi. Onda su građani dali anketu na kojima je pisalo da li želite da se umesto igrališta ispred vaše zgrade izgradi pumpa ili škola. Razumete pojentu? Dakle, daću vam dve moje alternative, neću vam dati ovu koju vi hoćete, pa vi sad birajte, evo, uključili smo građane. Eto, to dobijemo kad stvari idu obrnutim tokom, ja mislim. Dakle, moramo jednostavno rešavati prosto stvari od početka. Gore, više pitanje. Htela sam da ovo mi se sad baš dopalo što ste rekli osnovni inicijatori promene, tako nekako i ja to vidim ideju ovog bar udruženja i ovog društva i ljudi koji na kraju krajeva i sede sada ovde. I to je neka ideja tog društvenog centra, kulturnog centra, sad zovite kako već, to je više forma, suština je bitna. I onda sam htela i da vidim kako je uloga u ovom sada kontekstu, savremenom kontekstu, pre svega za vas dve, a onda ćemo se vratiti na Sebastijana. Kakva je uloga tog nekog centra, društvenog mesta, okupljanja, inicijative, inicijatora promene u tom neokoštavanju društva, savremenog društva, našeg, srpskog savremenog društva? Ja ili Milica prvo? Pa, mislim da kako god se zvali, društveni kulturni centri, oni su nešto što je, da kažem, ovom društvu postojalo kao tradicija, toga treba biti svestan, ne počinje se iz početka. Postojali su i po selima, ali nažalost danas gledamo kako su napušteni, uništeni i tako dalje. I oni su naravno jako važni, posebno za lokalna pitanja i predstavljaju zapravo neki mehanizam gde ljudi mogu da stupe elementarnu komunikaciju, razmene mišljenja i tako dalje. Ali isto tako mislim da forma nije na prvom mestu je suština. Ali mi možemo da imamo u Novom Sadu 503.000 ili 1.500.000 društvenih centara u kojima će nepoželjni biti isključivani različitim taktikama koje su danas vrlo usavršene, kako vi možete ono kog nećete da bude tu da sklonite. Znači, ako imamo takve vrste centara, naravno ne govorimo o vašem, da ne govorim samo uopšteno, ili ako imamo društveni centar u kome se sprovodi neka pod navodnicima partijska, ne mora biti partijska, ali neka vrsta discipline od gore, da se kontrolišu sadržaj, umetnosti i čega god, takvi centri će služiti ničemu drugom nego da reprodukuju, da učvrste društveni sistem kakav jeste. Dakle, treba voditi računa, a to je naravno jako teško. I to je verovatno najveći izazov, napraviti zaista autonoman centar i finansijskoj državi i tako dalje. Pretpostavljam da ja nisam, da kažem, aktivna, ali pretpostavljam da je to najveći izazov. I druga stvar koja mislim, kad govorimo o tim centrima koja mi padne na pamet, oni jesu tu naravno zbog lokalnih tema. Ali isto tako mislim da ti centri treba da promišljaju i opšti kontekst, da ne bi došli u onu situaciju, onog što se u literaturi pežorativno naziva not in backyard. To su oni pokreti ili one inicijative koji kažu neću drvo ispred moje kuće, ali ako poruše drugi deo grada, uopšte se neću time opterećivati. Dakle, mora, mislim, postojati neka vrsta svesti, naravno i lokalne teme, ali neka svest o celini i o ukupnim problemima, jer socijalni problemi u gradu često se pokušavaju prostorno izmestiti. Dakle, izmestiti iz jednog dela grada, uspete da izbacite, on će se pojaviti nekog drugog. To nije rešenje. To je jedna stvar. A druga stvar koju, prosto tako mi je struka, pa moramo o tome da govorim, mislim da je važno da ti centri budu, da kažem, pokažu neku vrstu solidarnosti sa marginalnim grupama kojih je jako puno u našem gradu. Dakle, na obadima naših gradova žive, imate romska naselja gde malo deca žive na deponijama, za koje mi možda ne moramo nikad ni da znamo da postoja. To su naši neki sugrađani koji nemaju neke zdravstvene knjižice i lične karte, čija deca nemaju ništa i koji možda da očekuju će živeti 40 ili 50 godina, govorim vam podatke. Dakle, mislim da treba da postoji u takvim tim malim centrima i ta neka šira svest o toj vrsti solidarnosti, da je ovaj grad ipak grad za sve. Dakle, to, eto, mislim da su uopšteno neke stvari koje bi ti centri trebali da promovišu. Hvala. Milica? Šta sam htela da kažem i se nadovežem na ovaj primer koji je Ana dala, gde građani uređuju svoje male urbane mikro
delove. Mi smo sproveli jedan konkurs Nova mesta, sad vi znate, pošto ste učestvovali, o čemu se radi. To je isto bio jedan pokušaj da kroz davanje mini grantova udruženjima građana omogućimo da se, a pa čak mogli su da učestvuju i uprave zgrada, kako se kaže, skupština stanara, i oni su se takođe prijavljivali na ovaj konkurs i ideja bila da oni sami mogu da urede neki mali deo svoje zgrade ili svog okruženja. I zaista smo se susreli sa različitim izazovima u takvom konceptu. Znači, nije samo do toga da same institucije koje trebaju da pomognu građanima da se to realizuje nemaju uopšte ikakvog iskustva u tome, nemaju uopšte, kako da kažem, viziju da je učešće građana nešto što je važno, dobro. To je s jedne strane, a sa druge strane vidimo građane koji nemaju elementarnu projektnu pismenost, znači ne znaju da definišu cilj ili bar onako u nekoj osnovi kažu aktivnosti, nego uglavnom vide ajde da uzmem neki novac da nešto uradim. Znači, nekako je bilo potrebno da se puno radi na tom procesu gde bi se i oni edukovali na neki način da koriste ono što im je omogućeno, a sa druge strane i lokalne institucije i, da kažem, javno-komunalna preduzeća da prihvate tako nešto. Tako da i sa jedne i sa druge strane mislim da je jako važno da svi uče, da bi do kraja došlo do nekog dijaloga. To nam je pokazao isto i Šetnje kroz nasleđe, jedan projekat kroz koji smo želeli da isto mikrograntovima pomognemo male šetnje građana, gde će građani da prikažu šta se dešava, šta je zanimljivo u njihovom kraju. Vrlo slično, prvo smo dobili kritike turističke organizacije Novog Sada koja je rekla ne mogu da to rade obični građani, to mogu turistički vodiči, oni su posebno licencirani i tako dalje. Tako da i sa njima sada tu treba da postoji neki određeni dijalog i određeno senzibilisanje za takve stvari. A takođe sa druge strane ljudi šetnje kao šetnje, kao koncept još uvek im nije dovoljno poznat. Tako da mislim da je i bilo važno da ovakve stvari radimo i pre same titule, jer je i važno šta ćemo ostaviti posle titule i važno je da radimo na tom nekom razvojnom procesu. Ne samo kroz kulturne stanice kao prostore, nego već i kroz te procese koji se pokreću kroz... Koji opet, jel da, i od gore i od dole. Sebastian, htjela sam još sa vama da vidim pre momenta diskusije kako bi nekako sumirali taj značaj društvenog, kulturnog centra, kako već da ga nazovemo, ali ako ga sad zovemo društveni centar, da se do te kulture dijaloga dođe. I kulture i dijaloga i kulture dijaloga. I'm happy about the distinction between like what you now did as we're talking about a cultural center or a community center, and I'm not certain how this is perceived in this context. But if you talk about a cultural center, at least in many Western European countries, it's more perceived as something very much with a high barrier. People feel not necessarily involved. If you talk about a community center, I think this is at least in my understanding something slightly different. From my perspective, I think the question whether you have a center or not, whether you have a physical building, is really secondary. I think whether you manage to create a dialogue and create an environment where people feel they are part of something that they can shape, this is much more important. And the process to come to an actual physical building is what you actually have to do, I think. And last night, I mean, there was the opening sort of the imaginary cultural center, and I think it was super impressive that there were a group of children of 12, 13 years old, and the first thing they answered towards the performance that was there
And to the question what they would like to do here is that they said we want to create something together and we want to be part of this and we want to express our ideas. And I mean that's all you can want from the situation that you have. You got a community center. Yeah, no, but this is like the community that's there. Before you have a community center, you have a community. A community does not just evolve because you have a center, a physical building. Of course, this helps to do events and to invite people and to have a physical space for people to come and have coffee with each other or to do theater or to have an exhibition. This is, of course, always sort of an event that's happening, but first, I think there needs to be a process that actually involves or practice. Let's not call it a process, because it always seems to be so big. But it can be a walk or a place where you have coffee on the meadow. And this is something that you, I mean, walking around here, there's like barely benches on the sidewalks, like things like this that people actually want, you know. And I think that's sort of a start for people to create an environment where people feel happy to mingle and to sit down and to have a communication with each other, because that's actually what it comes down in a community center, is that it's a place for encounter and communication, so that you have a place that's not necessarily super full of activities that are super elaborate, but that people have a reason to go somewhere, meet with each other. And this is sort of also the idea of not only showing solidarity, but having a more inclusive society where people go somewhere, do something, and just by chance interacting with each other without telling, you know, you have to talk to these minorities because you have to integrate them. No, just, you know, offer something where everyone feels sort of integrated in a way, just to come and sort of be part of something, and then communication happens. And I think this is sort of the main, or should be the main objective, to my understanding, of a community center, that this is a place where community can be sort of shaped and get stronger, but it doesn't just evolve because there is a community center. Dobro, thank you. Otvorili smo sada ovde mnogo pitanja i sad bih stvarno volela da i međusobno sagovornici, ja i volela bi, vi znam prvijaca, da želi da se nadoveže, pa bih sada zvanično pozvala sve vas da postavite pitanja i za naše sagovornike i za jedne druge i za kako god, šta vam je. Otvaramo diskusiju, Aleksandre. Ništa da ću iskoristiti ovaj tu privilegiju domaćina, da budem prvi koji će postaviti pitanje, i imam po jedno za svakog od učesnika. Za početak, ajde, evo, počet ću isti koji se držimo, to bi uobičajeni forum, kako smo već počeli. Pomenuli ste da taj primjer koji ste dali, gde su s jedne strane institucije neupoznate, s druge strane građani needukovani, i eto kako dijalog treba da se vrši da bi svako nekako svoje interese obrazložio, kako ne. Koliko mislite da je moguće da se dijalogom menjaju interesi, a ne da se nađe način da svako iskomunicira svoj interes? U smislu, da li je uopšte moguće koristiti dijalog u toj formi da se promeni mehanizam funkcionisanja, ili je on samo tu da bi već neki, šta prethodi? Da li prvo mora da se promeni mehanizam funkcionisanja, pa onda će on omogućiti bolji dijalog, ili možda dobar dijalog može da utiče na to da se sam mehanizam i način koji se vodi dijalog ili struktura cela promeni, u kojoj će dijalog biti efektivniji? Jer možda postavim prvo sva tri pitanja, mislim da, pa da, koliko je lakše. A ne vama sva tri, nego eto to za vas, sa filozofskog, pomenuli ste da dali ste taj primer hijerarhije države i kako mora postojati veza, u smislu ako nema na makronivou i funkcionisanju način pravni funkcionisanje jedne države ko mi ne vidimo u njemu taj primer, teško je da se uopšte vodimo nekim kad ne postoji, ali kolika je prva odgovornost pojedinca? Mislim, da li odgovornost pojedinca postoji? I recimo, vi ste pomenuli da jeste podanički odnos, jer mi zaista tako nekako gledamo na zapadu, je to drugačije. Na zapadu gledaju, oni ne plaćaju porez državi, ne plaćaju porez sebi, jer kao mi funkcionišemo, mi raspoložimo tim parama, mi hoćemo ovde da se gradi škola, su gradi se gradi škola. Kod nas ovde ljudi podvojen, kao država je nešto drugo, mi smo u tom nekom podaničkom ili imaju animozitet prema tome, ali koliko je tu, koliko se zaista pojedinci boje, mislim, u smislu koliko osjećaju to, bez obzira što je to nametnuto, da li može da se poistoveti, evo, kad mi imamo neke diskusije unutar nekih naših društava,
pa neko sad neće da priča o fudbalu ili ne znam, na primjer, pa kad pokuša da promeni temu, bude onako, već je strah da uopšte promeni, će biti, aj daj, nemoj da filozofiraš, kako da se to drugačije kaže. Da li mislite da se to možda prenosi i na neke ozbiljnije građanske sisteme i da li primjeri pojedinaca mogu, sad ste vi pomenuli ono dvorište, gde neko ispred svog dvorišta kao da je sve u redu, ako neko sluša, da li recimo taj neko koji vodi račun o svom dvorištu može da primjer super kad bi svi ostali krenuli isto tako da vode račun o svom dvorištu, da li mišljate može tom mrežom, bar da se napravi neki balans, ako ne i da odatle krene promen, ali da li postoji neki odnos tu da možete nešto se učini, a da ne ide nužno od gore. And finally for our guest, you mentioned the other participant mentioned the democracy as one way of established system that allows us to have dialogues and communication, and we said that in public centers the communication happens and we all have the freedom to speak. But in the modern society, I would just want to have a little, how do I say, the example. For example, in USA, the people who were speaking against bombing in Iraq, and this is just an example, the president they were speaking against it, and he said, you see, this is why we bombed Iraq. We want this to happen in Iraq, for people who have a freedom of speech. So what we can conclude from there is people have a freedom of speech, but that doesn't affect anything. So, I mean, in some societies, for example, there. So is it just the freedom of speech, or there is some mechanisms how that, if that speech is ineffective, why do we even need, then the importance of freedom of speech is not such a big deal. So do you have some mechanisms that you would like for, what would be your advice for us in Serbia to, I mean, you come from Germany, so you have some mechanisms. I can tell you something. How do you see the mechanism working in your country that you have good examples? How can they switch into some other societies which are, to say, economically and publicly? Like be implemented. Yeah, be implemented. So that would be... Hvala, Aleksandra, organizujemo novu tribinu. Milice, kad ste spremni. Ja reku krećemo od posljednje. Do you want to start? Shall I? Yeah? Well, okay. it's fresh. Okay. First of all, I mean, maybe it's not a surprise as an urban researcher to say that, but first of all, I deeply believe in local democracy and not so much in national democracy when it comes to such issues. I think on a national level, it's like, I mean, all right, this country is slightly smaller than Germany, but if we talk about 80 million or 350 million people, there will always be obviously like slightly controversial decisions, and I, as a Democrat, I would want to believe in representative democracy, making not the one right decision, but making decisions that hopefully turn out in the long term to be more for the public good. But as long as we have, societies that just claim to be democratic but don't really work democratically, and I don't want to claim that Serbia is an example of this, but I think you experience some events that make exactly that show sort of the boundaries of democracy. That's why I think there's a great book called Mayors Rule the World, which actually shows that if you would give cities much more power within democracies, this is probably sort of the level where we should have trust in democracy. And I'm not saying that we don't need any transnational movements or transnational cooperation. This, of course, also needs to come along with this, but I think the true power of democracies lies in local issues and not necessarily in national or international issues. This, I think, has the history, at least to my understanding, has proven very well. But I think what's very important is that you mentioned freedom of speech, and along with the freedom,
comes also responsibility, and the autonomy is only reachable when you take this responsibility serious. And I think there's many people having, and I don't want to take this example of Iraq because I think this is a little bit too complex and very obvious that the government lied very heavily for its own. But not only that, they lied, they used the freedom of speech to promote their action and not to stop it. Yeah, so sorry, the freedom of speech didn't was, lead to any. It was just. But it's historically proven that this was a slightly sort of that everything that led to this war was a deep lie, and nothing of this was ever proved. So I think that was just a mechanism to show people that we are the police of the world and bring freedom to the rest of the world, because we can't have societies other than bombing them, which is stupid, I think. And so I don't think that's a rational argument. No, but if you take this example, I think this is like a very bad example, because this is like about war and bombing people, and I'm generally against using bombs to bring freedom. I think this is so. But I think what is important is that if we talk about more participation in democracy, then along with the freedom of participating comes a lot of responsibility for groups and for individuals to take their responsibility also serious, and not to talk only about the Not My Backyard movement, to not only talk about your own claims. And I think this is again an educational issue and a political representation issue, that sort of these responsibilities have to be explained and have to be also sort of mirrored in a political sphere with listening. And I think this is something most democracies are not really good at, listening to an extent that sort of wishes and the expressions for freedom are sort of heard in a way also of particular groups that are not strong enough. And if we look at the current situation, and this what I'm working for is actors of urban change, but we discussed this actually today. What we need to have is more an actors of rural change, I think, because if you look at the current at the result of the elections happened recently, you can actually see in the European elections that the populist parties, or those let's say the less progressive parties, are not voted for in urban societies, and this sort of this shows, to my understanding, and this is true for the States as well as for UK, for Germany, for France, that there is a massive gap between, well, let's say liberal, green, urbanized societies and those living in other space. And this is in the end a geographical question. And I think to have sort of a better understanding of the interconnections of urban areas and their surroundings and peripheral areas, and to concentrate also political education in these areas, this is like super important. I don't know if this answers your question, but I think the example you gave is for me no example to have mistrust in democracy, quite the opposite. But I think it needs to be sort of taken seriously in other circumstances, meaning from the political perspective as much as from the citizen's perspective. Hvala. Ja bi, ako mogu da se nadovežem pre nego što odgovorim na vaše pitanja, pričat ću na srpskom, mada sve njega nadovezujem uz, kažem, opasnost da ne pređe ovu neku sad stručnu raspravu, ali već je pomenuta odnos gradova i nacionalne države, a ta priča da gradovi jesu zaista mesta gde možemo očekivati promenu lokalne demokratije i tako dalje. Polako ću pričati da može da prevede i pomenu da je ta knjiga Benjamina Barbera Kada bi gradonačelnici upravljali i tako dalje. Sad, opet je kod nas malo drugačija situacija. Ja znam taj izazov jer čitam teorije koje dolaze sa zapada, onda pokušavam ove da ih primenim, kod nas stvari drugačije funkcionišu. Skoro je bio jedan članak u časopisu Urbane studije gde jedan naš istraživač pokazao kako zapravo u Srbiji to ne funkcioniše tako, nego da kod nas zapravo nacionalna država, odnosno partija, direktno uređuje i gradove, i lokalne jedinice i tako dalje. Tako da iako ta priča nama zvuči privlačno, ona kod nas tako ne funkcioniše. Dakle, naši gradovi su samo ispostave države.
državnih politika, jel? Ne govorimo o lokalnim inicijativama, govorim malo o gradu, o njegovim institucijama. Dakle, oni nemaju, ako hoćete, ni finansijsku autonomiju, ni političku autonomiju da nešto uredi. To je sad ono što je različito između Nemačke, recimo, i Srbije. Ali to je samo jedna napomena koju sam htela da kažem. A pitanje je bilo, čini mi se, da li se obrasci prenose sa opšteg nivoa, jel? Tako nešto. Da li individual postoje neke odgovornosti, da li je moguće da se obrasci kao što se prenose sa opšteg na posebno, da se prenesu sa posebnim na opšte, odnosno da li se može dati neki primjer? Pa, naravno, mnogo je češće, jel, ovo da se preslikava na pojedinca, ali imate primere, jel, to su neki lideri, jel, da li recimo lideri nekih pokreta, jel, harizmatični, koji uspevaju da menjaju modele, i naravno da je moguće, jel, da nije moguće, bilo bi jako loše, jel, da ti neki lideri ili grupe liderske, jel, u tom smislu povedu i da pokušaju da promišljaju, jel, da pozovu, da kažem, druge ljude da... Tako da je moguće, naravno, da proces ide u obe pravca, iako, kažem, postoji dovoljno razloga da budemo pesimistični kod nas, da će se tako nešto desiti. I druga stvar je bila ovo oko toga da li ovi koji se brinu samo za lokal, odnosno za svoje susedstvo, mogu da se brinu. Pa naravno da mogu, da samo prosto htela sam da to istaknem, kao još jednu moguću dimenziju tih lokalnih centara, da budu svesni toga, da se brinu, oni ne brinu, ali da promišljaju oni drugi. I čak mislim da bi bilo dobro, razmišljati o tome da te neke razne lokalne, susedske inicijative nekako nađu neke platforme zajedničke. Mora biti da se oni mogu saglasiti oko nekih osnovnih stvari, bez obzira vi se bavite, ne znam, novim naseljem, neko se bavi ekologijom, neko kulturom, ali mora biti da vi imate neki zajednički interes. U tom smislu sam mislila da se te inicijative tako malo integrišu. To mislim. Ok, da, jako dugačko postavljaš pitanje, ali evo kako sam ja shvatila suštinu pitanja, kako menjati to da institucije, to jest javna komunalna preduzeća koja rade u gradu, bolje razumeju građane i obrnuto kako građani same procedure da nešto menjaju bolje razumeju. Pa ja mislim da to ne može ovako da se desi, ništa se ne menja ovako, a nekako smo svi u korišćenju ovih telefona, brzini, komunikacije, naviknuti da se stvari nekako jako brzo dese. I sad kao i ako krene neka inicijativa vezana za menjanje toga, i ako ne donese odmah promenu, građani odmah ili kogod je želeo se nekako osjeća kao poražavajuće, ali mislim da treba da verujemo u proces, treba da verujemo u to da možemo nešto da promenimo i treba da verujemo u obrazovanje i da obrazovanje može da menja stvari. Ukoliko se mi svi kao pojedinci trudimo da menjamo sebe i da menjamo svet oko sebe, mislim da možemo da ga promenimo ukoliko smo nezadovoljni, a posebno ukoliko se udružimo oko zajedničkih interesa i u ovakva udruženja dovedemo različite ljude koji su na različitim pozicijama. Evo, primer jeste udruženjem Almašani, ne znam da li ste čuli za to udruženje. Oni su počeli tako što su, ja mislim, grad je želeo da sprovede bulevar kroz taj deo grada i prosto ljudi koji su tu živeli su se udružili, a posebno su pozvali one ljude iz tog kraja koji su doktori, koji su advokati, koji su uticajni nekako ljudi u gradu. Dakle, odmah su razmišljali na takav način. Kada su se oni svi udružili i zajedno napravili pritisak, ali nije bilo to samo zato što su oni iz tih različitih profesija. Oni su pre svega počeli da rade, da prikupljaju argumentaciju zašto je loše probiti bulevar kroz taj deo grada. Kakvo nasleđe čuva taj deo grada, koji ljudi su važniji živeli u tom delu grada, kako je uopšte uticao taj deo grada na razvoj i rast celog Novog Sada i uspeli su u tome. I
grad nije probio bulevar tu, ali su oni ostali da rade zajedno. Zaista su puno radili, tako da su uticali na to da Evropska prestonica kulture kao titula donese njima jedan prostor, a to je Svilara, sada kulturna stanica, koja je stara fabrika za bojanje svile, koju su ljudi sa Podbare izbegavali. Dakle, to je bila ruina gde su se, skupljali raznorazni ljudi, kako da kažem, a u samom tom prostoru nije postojao neki centar koji je omogućavao da se ljudi druže, da imaju neki dijalog, da prikažu što znaju i umeju. I desila se ta Svilara koja, evo juče smo obeležavali Dan komšija tamo, bilo je stvarno fenomenalno. Prikazali su šta umeju razni ljudi iz tog komšiluka, od udruženja akvarelista, preko žene koja se bavi fraktalnim crtanjem, do tkalja i tako dalje, žene koja pravi neki nakit. Stvarno je bilo fenomenalno. Kuvali su i kotlić, naravno, i sve što ide u duhu našeg mentaliteta. Ali nekako, kada vidim kako takve stvari funkcionišu, mislim da imam nekako veru da stvari mogu da se menjaju. Eto, nije baš odgovor. Dobro, ili ima još pitanja za naše govornike? Da li je ostalo nešto ostavi, možda htjeli nešto se nadovežete, Sebastian? Pitanje je malo komplikovano. Sva su bila do sada. Biće mi komplikovano da ga postavim tačno. U stvari, sve vreme se vrtimo oko toga odakle se kreće u promjenu, tako da ozdava ili odozvoje ili kako se uopšte kreće. I nekako meni se čini da je zapravo nekako kreće promjena od pojedinca do pojedinaca, saglasno sa nekoliko drugih pojedinaca koja žele promjenu, dalje neku mini promjenu, koja gradi neku veću promjenu, pa onda to se širi na neki globalni nivo i tako dalje. Sad, ako bih posmatrao taj društveni centar kao neki najuži mogući oblik postojanja, organizovanja, da, kako bi on promjenu trebao da donese na gradskom nivou, odnosno šta bi ta srž koju on treba da zrači na gradskom nivou trebala da tu. U smislu, ako imamo, na primjer, dobar primjer, pričali smo o tom poređenju, jako mi je zdravo to poređenje sa vlašću i sa opštinama i tako dalje. Imamo jedan zdrav primjer opštine Čajetina, gde neki tamo predsjednik opštine Čajetina i dalje organizuje akcije, kako kažem, radne akcije i pozove, ne znam, 5 sela, zakolje 10 prasića, plati 10 prasića i za tih 10 prasića koje je platio digne školu. U tom smislu, kako kažem, fantastičan primjer funkcionisanja, vrlo praktičan, vrlo jednostavno. I kako kažem, on je za mene neki primjer tog političnog stvari kada bi gradonačelnik vlada. Šta bi u tom slučaju trebao da bude ovaj društveni kulturni centar na nivou grada? Postavljam pitanje svima. Pa ko hoće da odgovori? Da, ovo što ste rekli, to ja tebi prase, ti meni, to je više ruralni. Jeste ruralnije, malo. Toliko prilagođeno urbanim sredinama, ali on u ruralnom kontekstu imao smisao, jel? Tako je. Bi to bila ona kosidba, jel? Kad vi odete kod nekog pokosite pa dobijete ručak i tako. Dakle, to je imalo svoju funkciju, to u gradovima, imamo ovi pa komunalna preduzeća, jel? Da bi trebalo da radi svoj posao. Ali ima primjera opština, jel, koje su, da kažem, inovativne, Šabac, recimo, radi svašta zanimljivo. Barem su radili dok ih nisu, jel? Samo su ih medijski... Pa to je sad taj problem, jel? Ima naravno inicijativa, ima puno ljudi koji radi fantastične stvari, ali to što sam rekla na početku, postoji su neverovatni, imaju to zanimljivo istraživački, ti mehanizmi kako se ti ljudi sklanjaju iz javne sfere. Dakle, nekada je bilo, mislim, da kažem, strašno, ali 90-ih kad neko se malo izdigne, onda nestane samo. Danas nije baš tako, ali on nestane u društvenom smislu. Dakle, nađu se načini da se zaobiđe, da se ne vidi, da se ne čuje, jel? To se dešava tamo. To je neverovatno, to je problem. Dakle, džaba nama je 1500 i ne znam koliko ljudi kreativnih, angažovanih, ako će neko u momentu kad vidi da oni pravi problem, samo da ih
I zato ja mislim da lokalne, nisam ja rekla da promjena grozi od gore, nego da lokalna inicijativa mora biti svjesna opštih problema i ne baviti se samo lokalom. Tako je, slažem. Samo to. Ja. You want to... No, I think it's a brilliant question because why would you need a center? And that's what I understood from the question. Yeah. Exactly. And I mean, you have the happy and bad situation at the same time that Novi Sad is going to be the European capital of culture because it's a process where a lot of money goes into and it needs to show something in the end also, right? So something needs to stay. Otherwise, what's the purpose of directing so much public money also into a process or into a festival? And it's a kind of festivalization of, the cultural development of a city. And this is not necessarily bad as such, but of course there's a pressure to showcase something also. I think it doesn't need, for what, at least what we've been discussing in terms of what's happening in the neighborhood and also what can happen in the neighborhood. This may not be in your interest, but I feel like, I also don't know why it needs a cultural center at the moment. Maybe it needs, no, because honestly, if there's a lot of things, and when we just walk through the neighborhood, there's a lot of things that are already there that can be used for the purposes I think that should be reached. And I don't want to open another topic, and excuse me, but I'm coming here for the third time, so I don't know all the micropolitics, so I'm just going to say. But I think if you look at the bunker situation, there is infrastructure that's there, and it could theoretically be used for things, and that's in the middle of a compound where there's green, where there's people actually walking around. So I think there is a lot of infrastructure that could be used for the purpose of engaging people and bringing something into, or sort of making something possible that people would want to live here. So I don't see necessarily the need for big cultural centers, but if you, I think, want to sustain this practice and this process of bringing people in and bringing them together, then it needs some kind of physical structure, and it can be a legacy of something like a European Capital of Culture. If it needs to have this for 2021, if we don't talk about political purposes and showcasing something, I don't know, I wouldn't be too sure. And the example of the Zig Factory, I think, is a prime example of course, also showing something. Hey, we're here, we're opening something, and there's a space for people to come in and do something. And that's one way to do it, and it has to be proven whether this is successful or not, whether there will be a financial sustainability after 2021, and this can actually be kept if the community is sort of activated in a way that they can either claim the space for themselves, they find a model how this can be economically sustainable in the long term. Maybe it's not, and if you look at other European Capital of Cultures, and there were a few since the 80s, there is a lot of bad examples where this didn't function, and where spaces that were built only for this purpose don't exist anymore. And I think there's a lot to learn from this. And if we look at Rijeka, which is going to be the capital of culture next year, I think they are doing something very similar. They build a lot of infrastructure, temporary infrastructure, and then going to ask their citizens what they want to do with this. I think this is the wrong way around. And so I'm very happy to hear that this is sort of different also here, to sort of look at neighborhoods differently and see what the needs are, and then sort of make this a slow process for people to accommodate in the neighborhood and feel also sort of they can express their needs towards a certain spatial arrangement, if it's a community center or 100 benches or an open bunker, I don't know. Yeah, I would say that the concept of festivalization is, zastareo, The disaster. Outdated. No. Updated. Yeah. Yes. I think learning, having a culture capital back from the 80s changed every 10 years from the results that were, so it's really, I think, not discussable that every culture capital has to have something as a legacy, not only as a building, but as something alive. Yes, and I think this sustainability is very important. We are a society that doesn't think in that way, in this business way. We are from the socialist political system, so I think it's the hardest thing to do.
But we are also trying to make things sustainable, and it's really, really hard because of the rules, laws, and different kind of these things. But I think laws can be changed, of course. But it takes a lot of effort and energy and process to see the results. And I think here people are very impatient. So it's not so helpful sometimes. Well, I mean, I think what's happening in a lot of different other European capital of culture is obviously that the image question is very crucial. And as far as I understand, this is not necessarily an issue for Novi Sad. There's a lot happening also in terms of culture, be it like cultural institutions or festivals. So I think maybe this is not necessarily a national issue to make Novi Sad more, I don't know, that's an assumption, that's a feeling I had, to make this, put this on image-wise more of a map of the country or internationally. Yes. I don't, so, but this has been an issue for many other European capital of cultures, and this is also an issue for Rijeka, for example, to actually, in a country where people just, you know, going somewhere else, and especially don't want to stay in a port city. And I think this is a real chance, because this is nothing you have to prove. So that's what I understand, at least as far as I understand Novi Sad. And I think this is something one can build on to really leave a legacy in terms of local legacy in neighborhoods, rather than putting the city as such on the plateau. And I mean, I have no idea of the local politics at the moment, how this is perceived, but I think you can make a difference in neighborhoods instead of making a difference in for the city as such. And that's, I think, a very crucial advantage of the situation here. I think that's the point is to also find an active organizations like here, like these Almashani, who got their Svilare, so to say like that. Mm-hmm. But we also want to build something, something in the area Klisa. This is the part of city where the large Roma community lives. So, izvinite, ja na engleskom nastavljam. Okay. So there is, I just wanted to check if they're okay with English. So we also want to build a cultural station there, but you don't have active people there. You don't have this kind of community that is already has a group of individuals who are really active. So we need to create it. That's the biggest challenge, because it's not always important to work with someone who is already united, but also to create the atmosphere to interact more. But then if I can intrude, then you also have this hierarchy of needs, was defined by Maslow. Well, we know that we first must fulfill our basic needs, and if we know that our city and our country is very, very territorially, regionally uneven, it's one of our biggest problems here in Serbia, and the latest report of World Bank stated that we have really high territorial disparities. So then I'm not sure that we can think of same solutions for so different contexts, I can state, for example, do you know that every third household in Vojvodina has a sanitation facility? No, I don't. Yeah. For example, I believe you don't know that. Yeah. So, do you know that we are pouring water, not clean water, into the Danube in the city of Novi Sad, for example? Yeah. So, from my point of view, those are real challenges. If we want to live in this city next 20 years, we're going to drown, in a Danube when we are just pouring that water. And we need some public money, and also the debate about that. But I'm doubting if a European capital we have culture so different. I'm not talking about European culture, but we have so different levels of needs, and then it's a challenge to find one way where to go. When you have so different, so many ways needs. Yeah, so it's a challenge. I agree. Yeah. Well, sorry. But I think especially no, Sebastian. a practice of
activating communities also in a space where there is no real active population at the moment, or where it doesn't show itself at least. I think is one way to start also this, to make, because then you can also raise environmental issues, and I think when we talk about cultural centers or European Capital of Culture, for me, and this is very often a misunderstanding, it's a tool for communication. It's not like a means as such. We don't do culture for culture. Some people do, but I think it's a way to create an environment for more communication and for more dialogue. And these dialogues should happen not necessarily about culture, but about environmental issues, about social issues, about financial issues, and that's the important things. And that's, I think, where you can create a basis also in a city like here to actually have the meaningful conversations that you want to have. About you did a great conclusion. I didn't have to do anything. Okay, okay, great. Is there anything else that is left unclarified? Questions? Anything? Comments? Okay, so we opened the dialogue about different topics. Da, na engleskom. Dobro, okay. Može na engleskom. We opened different topics, and I would really like to thank you all for coming and for participating. I think that is the first key point. First step. Thank you. That's why you're here. And I'm sure that we will have more of these kinds of meetings, discussions, debates, call it whatever you want. So we decided that it's not the form, it is about the suština? Essence. Yes. Essence, yes, that is the word. Thank you very much. Thank you for organizing. Thank you.